Siphinde futhi nibingelele sinomfowethu la usibonelwa kaKhumalo khona la endaweni yakamnyathi kulolu hlangothi olunye lomphakathi olungapha sifuna ukuzwa ke esayidini labo ukuthi bomphakathi yini le abakhala ngayo mfowethu sikubingelele simakhiwa TV. Ngiyabingelela kakhulu umsakazi. Yes. So umphakathi ke sithi asikuveze ukuthi asenemeneze. Yes. Ngesenzo esenzeka la njengoba ubona ke umphakathi ongaka. Esikwaziyo ke ukuthi indawo nendawo iba nekhansela lakhona. Yes. Umi nekhansela lafa kwangabantu belifaka ngevoti. Yes. Ngeke sikubalekele lokho. Bese ke okufe kusiphathe kabi kakhulu ukuthi kwethulwe umgwaqo lo ozokwakhiwa la uP274. Uma wethulwa ikhansela elikhona la alikaze lirecognize umhlonishwa wezothula ingqalasizinda le. Futhi ke okunye sikwazi ukuthi ingqalasizinda kusuke kungeyomphakathi kusuke kungesiyona eyomuntu thizeni. So kusiphatha kabi ke ukubona abantu bezoma phambi kwengqalasizinda okumele isize umphakathi. Khona ke nabanye singeke sibadalule ngamagama abeqembu thizeni abafike befaka umfaniswano. Osekubonakala ngazathi ke lento ela akusesiye yomphakathi isingeqembu thizeni. Kusiphatha kabi ke kakhulu lokho ngoba sike sathumela futhi nememorandum siyithumela khona kwa transport singaqali ke futhi ngoba nayizolo iyile sifisa ukwazi kuba bukhanyile lapha yami kwa transport ukuthi kwenziwa yini ukuthi bengakhulumi nekhansela elikhona elikhethwe umphakathi ngoba umphakathi unamandla ukuyikhethela ikhansela abalifunayo nebekade likhona futhi lakhishwa yilo umphakathi ngoba umphakathi uyamaza umuntu okumele enze umsebenzi. Uma ke sebelikhiphile esifisa ukwazi thina nokusikhathaza singumphakathi ukuthi umnyango wezokuthutha yini oyikhuluma nekhansela eseliphumile emandleni. Yes. Mfowethu Khumalo nje ngingene nje emlonyeni ngixolisa ukuthi mhlambe njengoba nila njengamanje niyafisa ukuthi mhlambe nihlangane nomnyango wezokuthutha nikwazi ukuthi lolu daba lenu ngoba mangibheka awukho umnyango wezokuthutha njengamanje but ngiyaweza ama concern enu ukuthi ayawuthinta kakhulu mhlambe imiphi imizamo esenizamile ukuthi nike nahlala yini phansi nomnyango wezokuthutha luluthule lo daba lenu ukuthi aneneme ngendlela okwenzeka ngayo. Msakazi ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho right kakhulu. Sikeke izolo wathintwa umnyango wezokuthutha. Kuxhunywana naye ukhanyile ubaba lapha ya. Akangatholakala ocingweni. Into asinikeze yona ngenkathi samthola usinikeze ukuthi uzosixhumanisa no communication wakhona kwa transport ngoba yena ngeke akhona ukuzohlangana nathi singumphakathi. Walandelelwa ke wasinikeza inamba ka transport okhona la besikade sicele inamba ka transport kwi region. Uma ke sinikeza leyo namba leyo uma simfonela lo muntu sithola ukuthi ukhona khona la. Ngalokho ke saphinde samzama asibange samthola ocingweni. Yabhalwa ke futhi incwadi ibhalelwa bona laba bala esayithini ukuthi asikwazi ukuthi singathula kuqhubeka kwenzeka kanje. Kwabela ukuthi kubhala incwadi ezothi cha iproject ayime kuze ukhanyile eze azos addressa singumphakathi ngalento eyenzakalayo. Kuyiqiniso ke msakazi ukhanyile akazange eze kithi futhi akanazi inhloso ezikhombisa ukuthi uyathanda ukuza kithi. Ikakhulu kune PLC eyayikhethiwe ikhethwe kukhona ngisho amakhosi akhona la. Leyo PLC leyo kuthiwa umhlonishwa uDuma wayiqeda wathi ayiphele. Uma siya kwi PLC eyayikhona kwa transport sesifica ukuthi amalunga ekhethwe kwi PLC lenendala wasekho kwi PLC entsha. Ilokho futhi okuphinde kwaucasula kakhulu umphakathi okuveza ukuthi kahle kahle umnyango wezokuthutha awuhloniphi umphakathi futhi awugcini ngokungahloniphi umphakathi awuhloniphi nekhansela elikhona. Umphakathi ke udinwe uganunwa njengoba ubona nje
weneme umphakathi aseneme kuyiqiniso aseneme ngempela futhi lokho kwenza ukuthi sibone ukuthi kahle kahle lentuthuko akusiye yomphakathi ingeyomuntu uthizeni okwazile ke ngisho ukusho endlulisa amagama lapha einkundleni zokuxhumana zokuthi angeke avume ukuthi kube khona umuntu ovimba umgwaqo wakhe ukushilo lokuthi umgwaqo ngowakhe so osekuveza ukuthi iningi ukuthi umphakathi ngamanye amazwi awunamandla ukuthi ukwazi ukuthi uyilwele yingakho sidinga ukuthi ke ukhanyile abe khona la azosichazela ukuthi umgwaqo kabani ngokwazi kwethu iinfrastructure ingeyomphakathi akusiye ayinasibongo. Okay Mtunga ngiyakuzwa mfethu ama concern eninawo nomphakathi mhlambe ngokubuka kwami ngineutral nje ngikwiside leneutral ngimakhiwa TV ngibuka sengathi kulolu daba kudingeka uDepartment of Transport kudingeka construction company enza lo mgwaqo lo kudingeka amalungu omphakathi athi project ayime kudingeka amalungu omphakathi athi project ayiqhubeke kuhlalwe phansi kudingidwe lolu daba mhlambe bese nike nafika yini kulelo ndawo yokuthi nikwazi ukuthi nihlanganise zonke lezi inhlaka nikwazi ukuthi nihlale phansi nilidingide ningalikhulumi nimile nje kanje but nihlale phansi likhulunywe ukuze nikwazi ukuthi iqhubeke intuthuko yenu nomphakathi iqhubeke phambili ngoba ukubamba intuthuko yomphakathi nibambezela nina ngento yenu ezothuthukisa nina. Msakazi mhlambe ukuveza nje lapho asikwazi ukuthi singumphakathi silwe ingqalasizinda ukuthi ifike emphakathini noma silwe intuthuko bese siphinde futhi sima phambi kwayo. Ngalokho ngizama ukuveza ukuthi asikwazi ukuthi singathi silwe ukuthi kube khona ushintsho emphakathini bese kuba khona abantu abama phambi kwentuthuko yomphakathi. Asikwazi futhi ukuthi sivumele owekade likhansela ngaphambilini ukuthi alawule ikhansela elisemandleni. Uma singathi sihlala nabo phansi sizoxoxa ini nabo ngoba abekho ngisho emandleni. Ukusho ukuthi masithi sixoxa nabo sithi sihlephulelana kanye nabo amandla lana bawaphangayo ngoba njengamanje baphanga amandla ekhansela elisemandleni. Othina esikufisayo ukuhlangana nemanagement yesite lene khona la sihlangane nayo sizo ukuthi baqhubeka ngaliphi uma usomlomo kunguye obhala incwadi wathi akuma ukusebenza kuze kulungisiswe udaba. So asikwazi ngempela ukuthi singahlangana nabo ayikho into esingayixoxa nabo laba abaphikisana nokuthi intuthuko yenzeke ngoba njengamanje bamile nje phambi kwedrain yibona abavala ukuthi intuthuko ingafike ebantwini. Ngisatholile Mtunga obani abavimbayo ngizwe ngathi yena nethi project ingaqhubeka sengizwe ukuthi abavimba obani kanti abavimbayo intuthuko ukuthi ingaqhubeka. Angikuveze lokho njengekhansela elikhona la ewadini ngiyakholela ukuthi ilona elinamandla okuqhuba iproject futhi linamandla ukuthi uma kukhona elingakuzwa kahle lixhumane no-transport. Esikutholile ke thina ukuthi kukhona umuntu uthizeni weqembu esingeke siliveze obekade enqenqa abantu emaceleni ukuthi abaproteste besenda ama voice note bewathumele kuye ezowathumela komunye weziphathimandla. Umphakathi wenze ngazathi aweneme ngokuthi ingqalasizinda le izofikela kuyikhansela thizeni. Nesikubonayo ke ukuthi lana kudelelwa nje ikhansela ngoba lingelesifazane la lingakwazi mhlambe ukuyidefenda ngendlela thizeni. Yingakho ke sithi asikwazi ukuvuma ukuthi uma ingqalasizinda kumele yehlele kuyikhansela elikhona elinamandla alehlele kuyikhansela elinamandla ulitholile ithuba akenzanga lutho emphakathini. Yingani ke uma umphakathi usufuna umuntu owenza ushintsho besema phambi kwayo ngoba into esilwa nayo ukuthi asikwazi ukuthi sinikwe amandla sehluleke sinamandla. Uma amandla senikezwe omunye umuntu umsakazi sekuyithe sesivimba ukuthi intuthuko ingafiki. So ilawo mazwi lawo umphakathi
ofisa ukuthi sengazathi engafika azasondele mhlambe nakuye umhlonishwa ophethe lapha eminyangweni ozokuthutha ukuthi kunephutha elenzeka futhi asikwazi ukuthula lingalungiseki. Iphutha lokuthi awukwazi ukuthi uma ufika from a provincial level noma ufika usuka ku national ungakhulumi nabaphathi abakhona abaku provincial, usuka ku provincial uze kuyi local. Siyayazi ukuthi ihamba kanjani imigudu yokungena phakathi. Uma ke kuzosuka umuntu esuka ku national engakhulumi nabantu abakhona ku local kodwa ezokhuluma nomuntu thizeni nje ongasenawo amandla emphakathini, sithi ke ikhansela elikhona esalikhethayo singumphakathi yini umsebenzi walo emphakathini uma liphucwa amandla liphila. I-consent yenu Mtungwa ukuthi kunikwe ikhansela elisemandleni amandlalo. Ngiyacabanga ukuthi ilaphi indaba ningakho nithi project ayime nje ngenxa ukuthi ikhansela elisemandleni alinikeziwe amandla. Kunjalo umsakazi. Yikho lokho nithi niyayivimba le project ukuthi mhlambe uma nimisa le project aniboni yini ukuthi khona nani la enizolimala khona nomphakathi wakamnyatha. Lapho ke msakazi ake ngikusho nje ngokusobala ukuthi vele sesilimele. Sesilimele vele ngoba ikakhulu sekwenza ukuthi sivimbe msakazi ukuthi sezizwile ukuthi iqembu thizeni futhi ilona elishoshumba ngapha emaceleni lihlela ama-interviews abantu bengazi. Umphakathi awazi ngalama interviews kodwa sekunabantu esebebiziwe ukuthi beze kwi-interview. Esifisa ukwazi ke thina ukuthi imuphi umgudu abawenzile futhi ikakhulu njengoba kuphuma incwadi ethi kucela ukuthi kuma ukusebenza lokho ngazo futhi izinsolelo ezivela ukuthi kunengxoxo eqhamukayo ngapha eceleni ukuthi lona iqembu leli nayo futhi umnumzane lo bahlele ama-interviews abantu bengazi umphakathi ungazi. Ilento enza ukuthi ke sikhale kakhulu ekulimaleni. Yebo silimele kakhulu ngoba kubambezeleka ukuthi intuthuko isondele kithi kodwa ngenxa yokuthi kukhona umuntu ofuna ukuphanga amandla asikwazi ukumvumela ukuthi aphanga amandla ekhona umuntu onikezwe amandla. Cha, umphakathi uyala, ngiyilunga nje lomphakathi ngiyala nami. Mtungwa siyafisa ukuthi nje kulolu daba lolu thintayo njengamanje simakhiwa TV siyafisa ukuthola i-evidence ephathekayo ngalezi insolo oyisho sizokwazi ukuthi nathi kule nkulumo yakho sihambise kanye nayo ukuze ikwazi ukuthi lento igcina ilungile ngoba sikhuluma nayo nje sophinde sizwe isayidi lomunye futhi umphakathi okhala esifanayo nanothi wona iproject ayiqhubeke sizwe ukuthi bona bathi ayiqhubeke ngani. Siyabonga kakhulu mfowethu Khumalo ukukhuluma nje nawe simakhiwa TV sizwe nanokuthi ingani nila usuku namhlanje awakho nje usugoqa mfowethu. No, siyabonga kakhulu kuyimakhiwa TV, siyabonga kakhulu umsakazi ukuthi nisondele nizozwa ukukhala komphakathi ngoba umphakathi awenebe. Siyafisa ke futhi ukuthi iproject iqhubeke kodwa iqhubeke ngokweqiniso, iqhutshwe ngabantu abasemandleni ingaqhutshwa ngabantu abalambela amandla. Lokho nje sikushoyo ukuthi iqhubeke ngendlela esemthethweni, iqhubeke futhi ngendlela ezokwenza umphakathi weneme futhi ujabule. Siyabonga kakhulu umsakazi. Siyabonga. Igama lami uThembe Wakagonqa ku Ward 5. Okay. Ku Ward 5 yes. Usisi wami une concern la ikhona ebingakathinteki. Kuzo zonke ikhuluma eseyithe zakhuluma kodwa uhlalo lawe NPC uthe walibeka lolu daba lolu oluthinta lapha na ke indaba zo CLO nama interview ukuthi khamba kanjani. Siswami uyibekile lapha na ade sikhuluma na umfowethu Ntombela indaba yokuthi oCLO kwenzakalani yonke into nabantu abafuna uku-apply kanjani kuhamba through i-department yaka transport uthi ikomiti agcina lingakhethwanga elizokwazi ukuthi lirane le project uTransport wasuyibambela wona msalufu. Wena siswami uthini ke ngalolo daba lolo olithinta indaba yokuqasheka njengoba une consent yokuthi khona ama interview ade kumele abe khona namhlanje ngabe lokho ukuthatha kuphi? Nje mina ngoba nje nguThembe Kagonqa kune VN ekhona esecuritayo egroupini yomphakathi ethi namhlanje noma kusasa bekuzomela kube
nama-interviews ama-CLO, then thina siraise i-concern njengomphakathi ngoba sesizwa leyo VN ukuthi hayi bo asikaze sizwe thina singumphakathi ukuthi kune-post ethile eveza ukuthi akuzo-aplayelwa ama-CLO. Yikho sivukile sizobala ukuthi kanti kwaku-aplaya kubani kanjani nini kanjani imaphi ama-requirements ayidingeka lapho esingawamithi-ke mhlampe kodwa saso-aplya phela sikwazi ukuthi siwamithe-ke nathi mhlampe masinawo kodwa asikaze nje siyithole nje leyo post thina sigxakile masizwa ku-VN ukuthi hawu kune into ehamba kanje ama-interview ayaconductwa singazi lutho. Okay siswami, njengoba kuthiwa nje la ku-Ward 5 kuwona lo mgwaqo u-P274 ikomiti lagcina lingakhethwanga okuyilona ningabe luphezulu umsebenzi lo esikhuluma ngayo njengamanje wama-interview no-CLO nabantu okumele baqashwe lagcina lingakhethwanga. U-Department of Transport wagcina uyibambela wona umsebenzi ukuthi kube iwona okhiphayo le ndaba le. Mhlampe ngokolwazi lenu uma kuphuma izinto ezithinta utransport egroupini ayikho into mhlampe efakwayo ukuze nikwazi ukuthi nonke nomphakathi ngizwa ngathi usho ngegroup yomphakathi eneutral engathinti political party igroup nje neutral yomphakathi la kufakwa khona ama-post ukuthi kukwazeke ukuthi umuntu ayifakele ayihlulekele mayihlulekela mfowethu. Yebo ngiyakuvumela kukhona okufakayo kodwa futhi kukhona okungafakwa. Uzwe sekuthiwa hambisa kwabanibani isibongo uhambisa i-CV kwabanibani lawo muntu lowo muza ungeni kuwe ngoba mhlawumbe anizwene ngokomakhelwane kodwa uzwe sekuthiwa hambisa kwasibanibani isibongo sina sifuna ukwazi ukuthi kumele siyephi kuphi kanjani kukhishwe information ukuthi nayi address hambisa i-CV yakho endaweni ethile kuphela nje sifuna i-fairness. Kukho konke asinankinga intuthuko siyayidinga emphakathini wethu futhi siyayithanda intuthuko futhi we forward sithi intuthuko ayibe khona ewadini lethu into esiyilwelayo ukuthi akube ne-fair. Kukho konke okwenzakalayo akube ne-fairness phela nje kungabi abantu abathile abazi information ethile ekubeni sikhona somphakathi. Thina kudala mina ngiqala ukuvota ngo-2010 lo yagesi lo wakhiwayo lo ugesi embelana ungekho ugesi mina ngiyazi ukuthi kwabiza umphakathi kwathiwa kune-project kanje kuzoqashwa kanje kukhona umphakathi wonke hayi ukuthi kwaphuma abantu emasayidini abathile bayoqasha endaweni ezithile. Okumanje kusiphatha kabi ukuthi sekunabantu abavele bephume emasayidini athile sengathi umphakathi unabantu abathile. Yes, njengoba bese chaza nje usiswami uthi ufisa ukuthi kube ne transparency kungabe okwenzeka ngale ningaboni umphakathi mhlambe kushuthi ke la usiswami ukhuluma ngeDepartment of Transport ukuthi iyona engabenzanga ubulungiswa ukuthi post ka CLO ingawuvezela umphakathi mhlambe okudingakalayo ukuthi umphakathi mhlawumbe uthumele abaholi bomphakathi uthumele nokhansela ubuze kuyona iDepartment of Transport ukuthi iposta ka CLO yakhishwa kuphi ngoba umphakathi uthona lwazi mhlawumbe nike namthinta ukhansela mayelana nalokho le ndaba ethinto CLO kanye nama interview utheni yena mhlawumbe manimbuza ezumholi wali wadi. Yebo ukhansela sikhulumile naye sifikile kuye ukhansela sambuza ngamahemheme esiwazwayo nangama-VN asecurity esiwazwayo ukhansela uthe uvo lwakhe yena kahle akaziluzo mina ngibona ukuthi ukhansela uya sideline ukhansela akatshela lutho okwenzakayo ewadini lakhe. Yebo ubhayibani utransport ngoba which means uyena ophethe izinto shuthi ukhansela wethu utransport yam undermine futhi abamhloniphi. Yebo ngoba thina izinto vele esiyibuzayo kahle ama questions wena masiwa raise kukhansela masifika khansela uthi ukhansela akasilutho sesoyakubanike ngoba thina sazi ukuthi ukhansela samfaka ngevote ukhansela sazi ukuthi uyena omele thina la. Ngiyakuzwa siswami kushuthi ke lapha nina nithi nidinga uDepartment of Transport uzonichazela ukuthi ingani ungalihloniphi i-communication yakhona iya break between ukhansela wewodi no Department of Transport nithi nicela uDepartment of Transport ukuthi ukwazi ukuthi ucommunicate nokhansela ukuze ukwazi ukhansela ukuthi athumele izinto egroupini yomphakathi.
yes siswami injalo indaba mhlambe lakho nje usugoqa ungafisa ukuthini ngoba neMakhiwa TV yayifisa ukuyithola le voice note ukuze sikwazi ukuthi sibe nobufakazi obuphathekayo no yes mina nje sengigoqa iyodwa nje into engishoyo phakathi kwa transport no minister everyone umuntu usimkhipha ngevoti simfake ngevoti ngicela ukuthi behloniphe ukhansela okhona manje ngoba ukhansela okhona manje wafakwa ngevoti akayivotelanga nanokuthi abantu abaphumile emandleni abahlale kuyilane yabo bamukela ukuthi ngiphumile emandleni manje ungazogangamela intuthuko okay sharp siyayifuna intuthuko futhi siyayithanda intuthuko la endaweni yethu nathi safuna uupdate sephezulu kodwa umuntu mase ayitholile leyo nto akayinike kumuntu ofanele ngoba naye walithola ithuba lakhe walisebenzisa manje akanikeze umuntu ofanele benga undermine noma discriminate ngoba umuntu wesifazane sina sibona ngathi manje uyadiscriminate lo mama ngoba yena umuntu wesifazane akanawo amandla okuyikhulumela siswami ngizwela sikhuluma nohlalo wayo NPC yena uMahlobo oyichaze wathi unokumbiza ukhansela uma enze izinto kodwa ukhansela angafiki lapho ke ngeke ngize ngibe nabufakazi ngoba nginabo ubudlelwane babo mina nje ngiyicommunity ngihlalela la ngihlala khona angikhulumi nabo anginangisho amanamba abo bobabili mina nje ngumphakathi owavotayo yes so ifisa ukuyibhekisa ngakukhansela lo mbuzo esiwubuzayo besithi mhlawumbe unolwazi ngoba sizuthi they undermine yes siswami siyabonga kakhulu ke dadewethu ngeconsent yakho ethe wasithulela yona siyabonga kakhulu